بله نهاجی سیاستمدار کرد عثمان اوجلان استودیو میوان منه که عثمان تبخیر هاتی امیل سر مثلا پارتیین کد ناو تفدمه دا داخویانی بلاف کرن و سروکتی هریما کردستان تایبتی بناف دکن مسعود بارزانی بریز بارزانی دبیجن دستی وردان د روجاوای کردستان دا دکه آلیگریه دکه آلیه کی پشگیری آلیه کی دکه دجی آلیه کی دن کی نهال روجاوای کردستان مداخله دکی یعنی کی مداخله روجاوای کردستان دکه برای همون تشتی هم بیشن پشگیری که آل کردستان دا آلی نیه همو کردین نشتمان پرور آلیه آل کردستان یعنی یکی کل آل کردستان خادی در نکبر ناموس و شرف کرد نکانه خادی در بکبر و گم دزانن نتوک دز سروک خدا نونرتیا خادی بینه دا آل خدا دی بینه ایرو سروک کردستان سروک برزانیه و گم دزانن که برای جلال طلبانی نخوشه ندکانه چالک به لایدن دا آپو دی زندانه دا و ترکیه تجرید کریه حوال ویجی قرار استاندند و آپو نجی بیریاره ایدینی برای زو جلال نکانه قراره بده ایل میدان سروک کرد سروک نتوی درجه یک دمه که مسعود سروک برزانی نونر نتوی کرده بویوی همو پرزگیره که نتوی کرده خدان آخافتنه پیوسته بیری و بوچونی خواه بده خویا کرن و همو کسی لی ریز بگیره لگل ویجی پرزگیره که آلا کردستان کس ندکانه ام بیجن دست ریجیه بکه دبیجن او تبدم دبیجه برزانی مداخله دکه یعنی آلیگریه دکه پشگیری آلیه کی دکه وکه انا کسی ولدجی آلیه دن yani دجی پیاده و تبدمه İrada Kurd Serok Berzani da xatine zaman o beremberi eri şekilde ser ala Kurdistan ne dikane bedeng bime. Eğer bedeng bime galatiye veya ne müdahale veya em ben nünertiye netebe Kurd dikasatiye xada temsil dike. Nünertiye vi dike juboy vi helveste ki heri raste ve eğer ko bedeng bime ev galat bu ev ne müdahale ne raste و یک دنجی یعنی اکو مداخله هم بیشن لوی داری یعنی چه گوتیه؟ گوتیه رضا آلا کرد بیست. بله که عثمان جاودیرین سیاسی کسین شاهد روجاوای کردستان بیشن فعلی روجاوای کردستان علی پککی و تی اداره کرن کادروین پککی اداره دکن نزانم تو وقت سرکرده کی برای پککی تقلق جارانجی گویی که تا پیاده آواکریه یعنی نزارم چی خاص دسته تد آواکرنا پیاده ده هیه تبی گمان نهاج نیزیک و وی مسئله دزانی راستی وی کی چی خاصه yani pişti برای زور جلال زندانی bu دنیا فکر da zor guhertin bu jua guhertina یک ev bu ku دنیا فکر da hezi hamu beşe Kurdistan yani ev hezna bekanı ben lebeşi khadna fxabata ki serbxada ben جبویی او هر هزی بشکی مل کم کردن لهنجی پیوست و اونا پرورده کردن و وانا دیسا حزب وان هاتا آوا کردن قرار ابو کو اونا ایدینی سربخوا بچن لبشی خو خباته بکن گریدایی نواندا پککی نبود لی سرکرداتیا پککی کبن و قبول نکر دو فکره بود فکره دو گو برا هر بشه ki biçim beş ağa xabat bikin ser keftin başa ser ne keftinci artık gor cihat buna vana rastiya vana ha devir da bejin serkirdatiye PKK ista reddi serbxabuna ev heza kirin jiboyvi yani hezin vekem be peyede pejak peçedeki vana giredayı navanda PKK ne و پکه برای که وان دست درجیش بود همون قرار دستینه یان پکه قرار دستینه روجاوای کردستان که عثمان یعنی از ویزه دتر بیجم کو پکه و پیاده تشنی جدا نینن هر دو یک کد تواف دکن یعنی با ارگانیک و به هر آوی بکوانه یعنی مثلا دبیجن ملیتان پکه عسکری كل قنديلي بونا انها للروجافاي كردستاننا اوانا رولك اكتيف تش دواري عسكري تش دواري لوجستيك تش دواري باراستنا سينور وقالك تشتدن دست واندنا اف چه قاس راستك يا عثمان
Yani megot yani napayede u PKK jev cuda bidi xuyakirin ev ne dürüste. Yani Yani xazım bizanım rola Yani PKK çıkas peyede- Rojavayê Kurdistanê aktif e çıkas çalake. PYD beşeki PKK'ye. Le em dikanin bejin hemu xebat bi navenda PKK bir revadı çe. Yani em bin çin navi da dibe birabe be. Kullu dünya nav nehişne lxa kirne. O ev navna em bejin yani hin taybeti xaya bin jile bir rasti ne rexistineki cudatine ne zaman. Hemur rexistin gredayı navenda PKK'ne o li servis peştir zor nikaş bu. Le akub îro bi cehdibe navenda PKK hemû xebatê bi reva dibe. Rojavayê Kurdistanê Li navenda Rojavayê PKK Kurdistan, li Belê. Rojalat, li Belê, Başûr, li hemû şû. و demek ki müdahaleyi Rojavayê Kurdistanê dike? Ya Mesut Barzani ya PKK yani müdahale çavatê hesibandî Ez dikanim li vê derê Partiya Demokratîk Kurdistan rexne bikim boy ku hîn zêdetir yardîme beşedinî Kurdistan nadike. Yani em bixwe boy Bakurê Kurdistan da bi zavekî netewî pêş bikeve pêwîstiyekî tarîxî li pêş e. Partiya Demokratîk Kurdistan heya niha pêngavekî berçav nehatiye em dikanin wî rexne bikin. Yani ez dikanim bêjim Partiya Demokratîk Kurdistan bi taybetî jî Serok Barzanî zor hesas e ji bo beşê din. Ew peyeda ku te ava kirkek Osman. Heman peyedeye ku te niha dibînî? Peyda mava kirib pêwîst e ku bi seretayî de hinek piştgirî jê re bêkirin lê her hêzek di rastiya beşî xwe de xebata xwe pêş ve bibe wek hêzekî serbixwe be û bi PKK re danûstandinê xwe dostanî be û biratî be li ser vî esas be. Mîro dinêrin ku yani ev bir û buçum bi cih nebû. Zêdetir îsta wek beşekî xebatî PKK bi rêva diçe. Ez dibêjim ku ev kêmasiye pêwîst e. Xebatê her beşekî Kurdistan serbixwe be û danûstandinekî Niha ne serbixweya. Ew dibêjin em organîk ne girêdayî PKK ne em bîr û baweriya me tenê bi fikrên PKK û bi serokê PKK Abdullah Öcalan heye. Yani ev jî dizanin ku rastî ne ve têkiliyekî organîk heye û heya niha jî ev têkiliya her du aliyê jî red nekiriye. Li ser pirsgirêka ala Kurdistan vîtîne ziman ez dibim ku ev dirij niye yek din jî ez dixwazim hissiyeta xwe ji bo ev bûyerê hatî jiyan kirin bidim xuya kirin. Yani em dibin pêwîst e ku her tişt qebûl tehmûl jê re dibe lê ji bo ala Kurdistan destdirêjî em tû Kurdî welatparêz nikan qebûl bikin. Pêwîst e ew ne rexnedanê bidin, ne rexne bikin. Mafî wanî ku bêje Serok Barzanî destêwerdan dike niye. Pêwîst e ku wek mirova ew ne rexnedana xwe bidin. Li vî derê wek bi navê hemû Kurdên niştimanperwer tînme ziman ku PKK pêwîst e ku dereng nekeve yan PYD rexnedana xwe bidin. Belê. Kek Osman PYD niha kare ji kadroyên PKK'yên eskerî, milîtanên PKK yan jî tev dem ne tenê PYD bibêjin edî ji vir derkevin yani edî em dixwazin vî beşê Kurdistanê bixwe îdare bikin yani pêwîstiya me di destêwerdana dervan nîne ku ji Bakur werin yan ji cihekî din werin me îdare bikin. Quvveta wan heye vê bêjin. Yani ne ji quvvet jî yani tiştekî ku yek tişt be û bo organîk girêdayînekî xwe be nikan wî bikin. Ji bo wî ez dibêjim di vî rewşî de belkî pêş de hin pêşveçûnî taze bêne pêş tiştekî din lê îsta PYD ne hêzî xwe heye û ne jî bîr û bûçûnê xwe heye ku bêje bira PYD li Rojavayê Kurdistan nebe. Ev nîne û ev bê PKK nebe, PKK jî bê wan nebe. Yani her du yek û du tamam. Gelek spas siyasetmedarê Kurd Osman Öcalan Mîvanên bûyî. Zor spas.